Kei te mihi te rōpū whakaruru hau wāhine ki ngā ture hou, hei tā wharau i ngā wāhine me ngā tamariki i te ringa tūkino. Kua whakahoutia ngā ture ki urua i ngā mahi tūkino, pēnei te nanati korokoro, te mārena whakairi patu me te tūkino i tētahi atu o te whānau, ki roto i ngā ture, kia tāia i te kai kōkiri i e rā mahi kino te hāmene. Hioi hei tā tētahi roia Māori me whakatū rautaki hoki, e haere tahi ana me nei whakahoutanga ki ngā ture, kia mōhio pū ai te marea, he pono, he houtupu ngā kōrero a te kai whakapai, mo te mahi tūkino i mahia ki āia. Anei rā, tā tātou tūte tōranga pūa e ruera rerekura. E rā tāna te whare roki mō ngā wāine i tēnei ture au. I think it's a really common part of the way domestic violence is perpetrated against Māori women, and I think it's really valuable that it gets singled out and considered separately on its own. Ei tā te rōpū kākāriki e toru ngā waanga o taua ture. The first one is of strangulation, will have a maximum penalty of 7 years. And the second is coercion to marry, which will have a maximum offence of 5 years. And then the third thing is a family violence offence, so that we can start tracking family violence. Engari tērā no ngā wangawanga mō tēnei ture. We mustn't get too carried away. We must be mindful that you do and you can have a complainant that lies, and therefore it creates another lot of victims. Ioi ei tā Cheney i te nuinga o te wā, kāore ngā pārurenga i te tino whāki atu i ngā mai tūkino. Women often undisclose, or they talk down their experiences of violence and the actions of those perpetrated against them. And I'm pretty confident that when the police investigate these things, that they have the tools and the expertise to, to follow through and work out the facts. Ei tā Phillips Williams me whai wā i ngā pirihimana me ngā kaiwhakawā ki te tuku whaina me e mea e rūpau kei reira. Whatever you're saying here has to be the truth, and there can be ramifications if the complainant is not stating the truth. Engari ei tā Cheney i te nuinga o te wā, kaori ine momo ara I whāke ana. We know 1 in 3 women will experience physical or sexual violence. That's a lot of our community. Ai rā nei, e rongo a tēnei ki te i raruraru nui o Aotearoa, i ruere rerekura te karare.